Ncwadi ngokubhala ka1 Samuel chapter 15 verse 17 ukuma verse 24. Wathi uSamuel, nakuba wawumncane emehlweni akho, awenziwanga yini waba inhloko yezizwe zakwaIsrayeli na? uJehova wakugcoba waba inkosi phezu kukaIsrayeli. uJehova wakuthuma indlela wathi, hamba uqede nya izoni. Ama-Amaleki ulwe nawo aze aphele. Awulalelanga ngani izwi likaJehova? Kepha watheleka phakathi kwempango, wenza okubi emehlweni kaJehova na? uSawule wathi kuSamueli, ngililalele izwi likaJehova, ngihambile indlela uJehova owangithuma yona, ngimlethile uAgagi inkosi yama-Amaleki, ngachitha impela ama-Amaleki. Kepha abantu bathatha kuyo impango, izimvu nezinkabi, okuhle kokuqalekisiweyo, ukuba bahlabele uJehova uNkulunkulu wakho eGilgali. uSamuel wathi, uJehova uyenamela yini iminikelo yokushiswa nemihlatshelo, njengalokhu enamela ukulalelwa kwezwi likaJehova na? Bheka, ukulalela kuhle kunomhlatshelo, nokuqaphela kuhle kunamanoni ezinqama, ngokuba ukwambuka kunjengesono sokubhula, nenkani ifana nokukhonza izithombe namatherafi. Ngokuba ulilahlile izwi likaJehova, naye ukulahlile wena ukuba ungabi usaba inkosi. uSawule wayesethi kuSamueli, ngonile ngokuba ngeqile isiyalezo sikaJehova namazwi akho, lokhu ngesaba abantu ngalalela izwi labo. Amen. Nkosi mayibusise ukufunda kwezwi layo. Amen bazalwane. Namhlanje uNkulunkulu ufuna ukusifundisa ngokubaleka kokwenza intando yakhe, ngokubaleka kokwenza ukusho kwakhe, ngaphezulu kokuletha iminikelo noma ngaphezulu kokuletha ama-sacrifices. Ukuthi ama-sacrifices vele fanele siwalethe ngoba sesinokubonga enhlizweni, ngoba senze izwi likaNkulunkulu futhi kwabonakala imiphumela yokwenza izwi likaNkulunkulu. Ngoba masenza izwi likaNkulunkulu indlela zethu zihamba kahle. Masenza izwi likaNkulunkulu impilo yethu iba ngcono. uNkulunkulu uyakhona ukungezelela lokho esingenakho if usenza izwi lakhe. Kodwa if usizokona phambi kwaNkulunkulu, siyamvimba ukuthi akhona ukwenza into abefuna ukuthi asenzele yona. uSamuel la urebuka uSawule ngokuthi wenzeleni ukuthi ushintshe izwi likaNkulunkulu ungenzi lento akutshele yona, because wayetsheliwe uSaul kule ndaba ukuthi hamba uyobulala bonke abantu base-Amaleki. Wonke umuntu wakhona, yonke into yakhona. Akushongo ukuthi akathathe lokho okunonile abuye nakho, or athathe inkosi yakhona abuye nayo. Yena wazidecide ukuthi lokho okunonile ngizothathela khona, wadecide ukubuya nenkosi yakhona. So uSawule uyamrebuka ngalokho ukuthi ukwenzeleni lokho uNkulunkulu angakushongo. Amen. Ukubaleka ke kokwenza intando kaNkulunkulu lithi izwi la lalisho khona ku-23 lithi, the rebellion is like the sin of divination, and arrogance like the evil of idolatry. Ukuthi wena uzitshela ukuthi awunazo izithixo ngoba akekho uNkulunkulu ommisile lapha kwakho mhlawumbe omthandazayo, kodwa ngaloko kokuthi ungenzi lento oyitshela uNkulunkulu naso isithixo, because you are in rebellion, awenzi lento le uNkulunkulu akudalele yona. Uyafana even nalomuntu lo obhulayo le kuthiwa ngeke balingene ezulwini mangabe ungenzi intando kaNkulunkulu. Okusho ukuthi fasiqaphele ngaso sonke isikhathi
noma kushumayelwa izwi la singashumayelelwa izwi ukuthi sijabule sijampe bese siyaphuma siyahamba sikhohlwe ukuthi bekuthiweni ngemuva. Asilalele lokushiwo uNkulunkulu bese siyaphinda emakhaya uphinde ulivule izwi uphinde uzwe ukuthi uNkulunkulu uthini. Lokho kade kushilo uzophinda agcizelele kuwena mase umlalele ukuthi ngithe namhlanje aphinda ede nokunye mhlambe kade engakushongo noma aphinda akuveze ngenye indlela wena ezosutha le ndlela yakho akubekele kuyona ukuthi uhambe ngayo ngoba sonke nomunye njengoba sihlele ehlalweni la omunye nomunye uyazi ukuthi ubizwelwe ini abanye futhi abakazazi nokuthi babizelwe ini. Kodwa for me effects ukuthi ukhona la endlini kaNkulunkulu unendlela oyihambayo unento obizelwe yona ene mawungenzile leyo yinto obizelwe yona uya in rebellion awenzi izwi likaNkulunkulu. Ubizela ukukhulekela ibandla kodwa ibandla alikhulekelwa akekho umuntu okukhulekelayo. Ubizelwe ukuthi wena ushumayele mhlambe uhlele emumva le uthi hayi namhlanje or mawutshela kuthiwa sicela ukuthi usenzele ukuthi uthi hayi namhlanje or hayi uvimba umyalezo uNkulunkulu angabe ulethile ngawe because wonke umuntu ohleli la unento efakiwe kuyena ekufanele ukuthi aseve ngayo ibandla. Amen bazalwane. uNkulunkulu kumele ukuthi simlalele ngasonke isikhathi sazonikela namhlanje fanele kube semqondweni wethu ukuthi noma sinikela asinikele ngoba sine gratitude uNkulunkulu singanikeli ngoba sithi so bribe uNkulunkulu ngoba ukunikela kwakho ungenzanga intando kaNkulunkulu kuyize angeke kuze kukusize ukunikela kwakho kodwa uNkulunkulu ungamlaleli akukusizi ukuthi ngathi uNkulunkulu angasiza ukuthi sikhona ukumlalela ene singayahlehlisa isikhathi mangabe ukhuleka manje ukhuleke manje because njengoba ukhuleka manje it's because uyazi yena ukuthi yini ayivimbayo ngalo mlomo wakho ngoba uthe emlonyeni wethu ubekile ukufa nokuphila. So mangabe ukhuluma lento ofuna ukuthi uyikhulume manje noma khuleka lento ofuna ngoba uyafaka nasemlonyeni wakho amazwi ozowakhulekela uthola ukuthi kwesinye isikhathi uNkulunkulu akusukumise athi hamba ukhuleka uhambe uyokhuleka ekamereni lakho nawe wazi ukuthi uyokhulekelana but the minute uguqa lapha ekamereni kuyaziphumela uza ukuthi hayibo ngithini because uNkulunkulu ubekile into yakhe kuwena kodwa wena uyamvimba ngaso sonke isikhathi ukuthi enze intando yakhe ngawe. Engathi singazonikela ke sinokuzithoba sinokwazi ukuthi into ebaluleke kakhulu kunakho konke ukuthi siqale senze intando kaNkulunkulu sizwe izwi lakhe silenze kanjengalokho elishilo singalishintshi egameni lika Jesu siyabonga.